Kile ripoti ingine ati Mwenda Ithili ureni MC awadi ya Kithina ashumiretie na kuonania gukenera kwa wana nkuruki gucokia nkatho kiri governor wa county ya Meru Reverend Mutumantu Ithingia ni njira ya tumirite ya kuthura kanjo ya maminista barageta na mbere na gwitaniria na bongo Bobo hujeta kagita na kare minista baba kana CECM baba berigeri ko mauri na nkuruki kuthojo Alamisi ya kiumia atwetete araba kethra bakithojo ni kamiti ire kethra itongeretwe ni speaker wa bunge ya county ya Meru Ayub Bondi kuringana na MCA Ithiri augete ontobopo boronania ati governor omweru wa Meru Mutumantu Ithingia akethrwa agitira Ameru bonthe ngoge ategotagera rutera ruriko kana ruriko Anko ando chokera ngavana nkatho nontu bwa list yake mawaziri. List ya mawaziri era ngavana aritire nkendo mwira congratulations. Inyam before mbera mawaziri o congratulations nkwenda kwira ngavana congratulations. So far ngavana kumaeko Ikobichi na itite bwega. Na onde Lindo Minority County Assembly Meru nkwenda mwira congratulations. Na nkendo kuga antobau ngavana aretere tuaba support karia county assembly nikenda tukaomba kuona thirikari function kana ngavana ombe constitute thirikari yake function tumbe wita mashinani na tuambie kuritira antu betu ngui nontu gikyo twendete tutina time nyingi muno othe muntu erende fondo ingi tutina time nyingi we have only 2 years cha kurita ngui na miaka leo tukenda kuritira antu betu ngui sawa sawa mwankantu banirwe Brabunge inkomenya kuuma ngavana anywire muma itikia ngavana deputy governor ite county secretary itebia mawaziri kwena achora baba ingi muno na Meru baithirita bakiwishi Mwenda Ithili ba naume tandaone ki social media baba ingi ondingira thimu baembera manto ya kwa deputy governor manto ya county secretary manto ya waziri of finance and so many issues so Antobeto inkwenda obera thank you so much nambere bwega nontu bombishi well kinyanga naturally ne ndete join executive mutethia kutungatira Meru na arutero executive especially muno kinyete county secretary lakini porambe ndakwira Meru ambe ndobera unde kwa element ya maingi position inerande ni ombombote theria ngavana saindi na tea kwende to enga utongore brapo are okenda tu creating way ndengo tongore brapo are okenda de Mwenda Ithili mpewa ngui kana benefit de Mwenda kiumbe unde ngo tongore brapo are okenda Meru bona peace kenda Meru umbo okura na kenda antu batu bona maendeleo not for personal interest so na ibuntu ngutura na nkoro emwe congratulate antu bara bonde barero possessions na nkiuga anenda antu bara bai na opportunity ya kuomba kwetha baite ngavana ke kurani Meru county na ke kureta policies iri kaomba okuria Meru na turu terarungi tukaria assembly na tu policies uchi on deira bakareta nontu ne antu bai na ume na nyangavana mtu ina focus na agenda tumba kwethira na atu tuchikurukia kenda policy ite antu batu na kenda Meru isonga